We will get the 3 points. Let's go. Menyala Abangku. Menyala Abangku. It was a nice, good, short 1 hour. So quick session, huh? Quick session, good last preparation, so we're ready for the game. See you tomorrow, guys. Support us against China. Again, and we will get the 3 points. Let's go. Menyala Abangku. Menyala Abangku. The best doctor in the world. Hindi. And we will get the 3 points. Let's go. Menyala Abangku. Menyala Abangku. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.